NENTHI alama MEUSUITWE ni UTHATU MWINGI KUMA WODINI ya ATHI KITUI cha ITHEO kaunti ya KITUI NIMEENDA MUYUMBE worecho KAKI nyamai AUNGAMYE UTHUKUMI ula wende wa KUTEMA LELU KUMA KYANDULA KAMUTEI KUTHI ILENGI ula MEKWASYA kana UTHUKUMITWE VATENA MAWONANYO kana SIGNBOARD ya KWONANYA CONTRACTOR pamwe na kambuni ula unengetwe kandarasi isu ENENTHI ya NIMEENDA CONTRACTOR ula unengetwe ya asiokelele LELU ingi na kwikia mawonanyo ala mekwonania uthukumi wa kandarasi isu ne kana kwikia uthukumi wa mwenende wa ATHI cheni nake Onesmus no kutolese ENENTHI kuma wodini ya ATHI ila KITUI cha ITHEO ni mamwenda MUYUMBE KITUI cha ITHEO recho KAKI nyamai vamana CONTRACTOR lo nengeto ya wakutema na kuseve LELU wa KUMA KYANDULA kwisila KAMUTEI kuthimo vaka ILENGI hata melelu usundu vailete kwa kila maweta LELU usu temeto nai kwa kuveto kidhwa na vaina umeluwano ulo nengeto ya usu vamana kambuni ENENTHI amiwete tina kukosa kivwao cha kuonanya uthukumi wa LELU usu withitwa uthukumitwe na ina mayisi na ula matona kukulia mokulio kuma na kito kingi kila kilelu ni usu kindu kila kietete ngusanisio kati wa ENENTHI alame ukulanya LELU unu wa serikali nene kana wa serikali ya kaunti ya KITUI ndatabyati kaki wanamai atabyati neko ruthukuma nae ndindu mazia koti kwatia ngito tene ba koti ya ngilimi ngola zoni sana kwa kila mwenye na ino ni ba koti ela ngukule kindu cha wana nbe unalona lovinga indi kwa natima nati mweka na zamoka nenu monga bano kaki ambeni umre mumyade mwana mwaza jalelo remero nae pia na kunikili nikana LELU unu wa serikali nene uungwa movya wa malelu wa kera ulawi uungwa MUYUMBE wa KITUI cha ITHEO recho KAKI ENENTHI amenena vilingwa movo nimelesio dhatu kwa kulea kuyaniwa ni uthukumi ulotwa iswe LELU ni usu ona kwithia VATENA bikio ila yale kuonanya LELU undu uthukumwa maathi wenje ya matunda motongwe we are happy with that undu tono trika light grade LELU no deserve kwa heavy grade noekwa fully leveling ya maram na kile atukunie kindu kitwa sport maraming we are angry of that na mheshimiwa balawe manando mas ATHI kana mena wona aku LELU no ndio deserve kindu kitwa biki ya LELU no de mane LELU wito telembo tetukumiwa hata na category yao tetukumangwa ubangilito mivangulo neba budget ya LELU ndio lembo tea weta mwenende tateba tax undu yete nandu tekwe pa tax kila kingi kila LELU ndo wite monekera nitete assign post ndete assign post it describe it LELU na contractor muna we under this office na wethukuma for this time na withi binda ya nondo na wo wito neketumbo na utesioko tukito kunwa ENENTHI ni maweta kito kingi kila kikukelanya LELU ni uniketete moise munene kwa kuni mabiasala vamana siana nini otondo makuelesia wala matelemia kuvinga LELU usu etho uthukumi mubuthu ulotwa iwe LELU ni ukuendea LELU ni uyesobwe ni yuta kwa imeche kumbege ibindane yomo yungu ne nunye ndiene lela na kwa ko ne reto ko kana ne umalete ne ndete kaliko ni dole ibinda yomo undu nabika bantu tabani kulwe wikete zoki zindune kana wete laba ngemenye chuma na kwigwara membe we le ugeze kwide yukwa be luyu nikaba ila patene basobi undu yini basobi suye na beche kwana na yitwerelede bua yoge yitu minu kile bala batiala sindula tuko kuithie as a code ATHI mozo kuzulelo grindwa ni sindu sio twekana imo nundu ni sindu tasisia sibia hata siona kebuthia ndene nundu LELU wele thio sobetwe Nesa ando makegwo moyo ato masherekio kindu kimone thona ochuchu nundu you for example LELU sundu weke watu tusilo within LELU te otwikaneza ndilivota vilingwa movo motongwe TV kuma KAMUTEI ile KITUI cha ITHEO kaunti ya KITUI ni Onesmus Chalo.